Rješavamo zadatke iz državne mature, ljeto 2014. viša razina. 8. zadatak, koji je od navedenih brojeva realan. Tu su ponuđena 4 kompleksna broja. I sad, trebali bi znati da su svi realni brojevi kompleksni brojevi, ali nisu svi kompleksni brojevi realni brojevi. Dakle, ako je neki od ovih brojeva kompleksni broj, onda je njegov imaginarni dio jednak 0. Ovdje gore imamo tablice vrijednosti trigonometrijskih funkcija. Isto to možete dobiti ako ukucavate te vrijednosti u svoj kalkulator. Pa idemo redom. Čitajmo iz tablice ili ukucavajte u svoj kalkulator. Sinus od pi četvrtina, sinus pi četvrtina je korijen iz 2 kroz 2. Sinus od pi trećina je korijen iz 3 kroz 2. I sinus pi pola je 1. Dok je sinus od pi je 0. Dakle, ovaj dio je imaginarni dio znači, kompleksnog. to će nam biti, ovaj dio isto očitavamo iz tablice, ali nama je bitno da nam je samo ovdje kompleksni dio je 1, jer ovaj tu dio nam je ovako izgleda, znači plus, to je sve u zagradi, plus i puta 1, znači imaginarni dio ovog kompleksnog broja je 1. Ovdje je istom tom logikom imaginarni dio, znači imaginarni dio je korijen iz 3 kroz 2, ali još puta 6, znači 6 puta 6, ali nije 0, tako ni ovaj imaginarni dio nije 0, jedino je u ovom prvom ponuđenom broju je to jednako 2 puta kosinus od pi je minus 1, plus i puta 0. Jednako je 2 puta minus 1, zato što je ovo sve 0, i ovaj broj je u stvari minus 2. Taj broj je ujedno i realan i kompleksni i od ponuđenih rješenja samo nam poda odgovara. Dakle, to je to. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici i u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.